Nagaan isiniif haa baay'atu akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota maatii yuutuubii kootii fayyaa keessanii ani nagaa koodha baay'ee bulettiin keessanii bakka jirtanitti nagaan keessan eegamaa haa ta'u. Mee har'a waan haaraan qabadhee gara keessan dhufe fuula keenya wanta barbaachisu qabadhee dhufe akkamitti daakuu boqqollootirraa maaskii yookiin immoo waan fuula keenyaaf ta'u karaa salphaadhaan waliin ilaalla mana keenya keessatti hojjennee rifeensan jedha dhiifama qodaa fuula keenya akkamitti akka bareechisnu maadatiin warra nu rakkisee shiffitaan yookiin immoo waan xixiqqaan finniisni akkasuma fuulli keenya yeroo hunduma deddeebi'ee daffee akkasuma yeroo aduu keessa deemne fuulli keenya qibaatii yookiin immoo fuulli keenya ofiisaatiin qibaatii nafti keenya waan qabuuf isa san kan maddisiisu isa ittisuudhaaf fuula keenya bareedaa fi ifaa lallaafaa taasisuudhaa fi wantoota nu fayyadan qabadheen dhufee waliin yaa hojjennu asitti kanan qopheeffadhee boqqolloo qopheeffadheen jira. Waliin haa hojjennu jabaadhaa na biraa hin hafinaadha. Daakuu boqqolloo amma isin ga'u meeshaa xiqqaatti qicattanii maankaa tokkos ta'ee amma isin ga'u maankaan tokkoyyuu baqiidha. Ni gaha maankaan tokkoyyuu ni gaha. Bishaan burcuqqoo tokkos qopheeffannee waliin hojjenna. ስለዚህ አብረን እንስራ። እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት የበቆሎ ዱቄትና ውሃ አዘጋጅቻለሁ። አብረን እንስራ። ፊታችን የሚያጠራልን ሽፍታ ማደት እንደዚሁ ደግሞ ብጉር የሚያጠፋልን በራሴ ሰርቼ ስላየሁበት ማለት ነው። ከፊቴ ላይ ቆሻሻ አንስቶ ፊቴ በጣም ወዛማና ቅባታማ ነበረ። ያጠፋልኝ ከፊቴን ያጸዳልኝ። አንዳንዴ መንገድ ስንሄድ ፀሐይ ውስጥ ስንሄድ ፊታችን ያስቸግረናል። ስለዚህ ፊታችን የሚያፈካ ሁሌም ተጠቅማችሁ ማጠቅቡት ነው። እኔ እጠቀማለሁ ሁሌም ማለት ነው። ሀገራችንም ስትገቡ የበቆሎ ዱቄት በጣም ስላለ ምንም የምንቸገርበት የለም። በውጭ ሀገርም ያለን እህቶች ደግሞ አለ ኮርን ፍሎር የሚለው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ነሻ የሚባለው እሱ በቆሎ ሰርታችሁ ፊታችሁን ስትቀቡ እንዴት ለፊታችን ፈካ እንደሚያደርግ እዚህ ጋር ይቅርታ አድርጉልኝ። ማንካ ገባችብኝ። ከዛ ማንካ ቀየርኩት። እሳት ላይ ጥጃለሁ። እንደዚህ አንድ ማንካ አርጌ ውሃ ጨመርኩበትና ትንሽዬ ውሃ ጨምሬ እንደዚህ እሳት ላይ ጥጃለሁ። አሰራሩን አብራችሁን ሆኖ ተጠቀሙ። ፊታችሁ ላይ ለውጥ ታመጣላችሁ በሁለት ቀን። ዛሬ ከተቀባችሁ ከአንድ ቀን ቆይታ ደግሞ በሁለተኛ ቀን ደግሞ በሶስተኛ ቀን መልሳችሁ ስትቀቡ በጣም ፊታችሁን ጥርት ነው የሚያደርገው። ፊታችሁ ፍክት የሆነ ነጣጥብ ያለው የሆነ አለ አይደል? እዚህ ብጉንጃችን ጋር አፍንጫ ስራችን እንትን የሚለው የሆነ ጠቅጠቅ እንደ ጤፍ ነገር እሱን ያጠፋል። ብዙ ቦታ መላጥም የምትችሉት መላጥ ትችላላችሁ። እንደዚሁ ደግሞ አንስታችሁ በውሃ ማንሳት ትችላላችሁ። እንደዚሁ ደግሞ እንደፈለጋችሁ መታጠብ ትችላላችሁ። በጣም ጥሩና ምርጥ የሆነ ተጠቀሙ እላችኋለሁ። እኔ የጠቀመኝን ፊቴን ያገዘ ፊቴን ጥርት ያደረገልኝን ነው ያመጣሁት። ሰርቼ ስላየሁት ነው። አሁን ሁለተኛ ቀኔን ተቀብቻለሁ እኔ። እስቲ ሞክሩትና ለፊታችሁ ሞክሩትና እውነት ነው ትላላችሁ። እና ያላዳና ወሊን ያሊ ከና ጀባዳቲ ሆጀዳ ፉላ keessanii fillee waan ta'u qabadheen dhufe rifeensa qofaa fi miti daakuun boqqolloo fuula keenya ifaa godha. Akkasuma qodaa keenyarraa fuula qodaa keenyatirraa waan akka qoshaashaa nurraa kaasaa. Fuula keenyarraa qoshaashaa kaasuudhaan tokkoffaadha. Akkasumallee fuula keenya hin bareechisaa. Daffa yookiin immoo wanti nurraa ittisa. Asitti wanti hin fayyadamee muuzii xiqqoo tokko waan qabuuf ani ittiin dabalee waanuma qabdan itti dabaluu dandeessanii. Muuziin fuula keenyaaf akkuma beektan qolaa muuziidhaan hin fayyadamna waan ta'eef ani immoo muuziin kun hin badin jedheen itti fayyadame. Kokonaattii yoo qabaattan kokonaattii itti xaphu godha. Muraasuma isaa xabitti godhadha. Kokonaattii hin qabdan taanaan vaaziliiniin ni ta'a. Vaaziliinii fuula keenyaaf barbaachisaadha waan ta'eef vaaziliinii itti gootanii akkasitti fayyadamuu dandeessanii.
qodaa keessan fuula keessan hin dagatinaa. Rifeensa keessan hin dagatinaa. Bartuu xankuruu ፀጉራችሁን አትርሱ፣ ፊታችሁን አትርሱ። እኔ እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። አሁን አብረን እንቀባለን። አብራችሁን ቆዩ፣ ተቀቡ ፊታችሁን። ይኸው ይዤ የመጣሁት ፊቴን ፍክት ያደረገልኝ ፊቴን እንደዚህ ጥርት ያደረገልኝ ማስክ ነው። ብዙ ጊዜ ማስክን እጠቀማለሁ ፊቴ ላይ ማለት ነው። ፊቴ አንድ ቀንም እንትን ብሎብኝ አያውቅም። ስለዚህ ፊታችሁ ፀሐይ ውስጥ የምትሄዱ እንደዚሁ ደግሞ ምግብ ቦታ የምትሰሩ እህቶች ሁሌም የሆነ ነገር ሳትቀቡ አትስሩ። ምግብ የምትሰሩ በአብዛኛው ማለት ነው። ምግብ ስትሰሩ ማስክ እንደዚህ ማስክ አርግታችሁ ስሩ። ወይም ደግሞ የሆነ ቀለል የምን ነገር ተቀቡና ምግብ ስሩ። በጣም ፊታችን የጋዝ እንትን ሙቀት የምግብ እንፋሎት ፊታችን ይጎዳል። Kanaafuu jabaadhaadha akkanatti dibachuu eegalee jira. Wanta salphaadha waan ta'eef buruushiidhaanis dibachuun ni danda'ama. Garuu harka kootiin natti tolee jira waan ta'eef በብሩሽም መቀባት ትችላላችሁ። እኔ ግን እንደዚህ ስለተመቸኝ ነው በእጄ። ስለዚህ እንደዚህ ተቀቡና ትንሽ ደቂቃ ነው የምታቆዩት። ስራ ካላችሁ እስከ ተኩል ሰዓት፣ ስራ ካሌላችሁ ደግሞ እስከ 15 ደቂቃ፣ ተኩል ሰዓት እና 15 ደቂቃ በቂ ነው። ይስራልኝ ወይም ደግሞ ፊቴን ጠንከር ያደርግልኝ ይይዝልኝ ካላችሁ ደግሞ እስከ ተኩል ሰዓት አቆዩ። እስከ 1 ሰዓት ራሱ ብታቆዩት ምንም ችግር የለውም። ፊታችን ጥርትና ፊታችን እንትን ያደርጋል፣ ውጥር ያደርጋል። እስከ ተኩል ሰዓት ከቆየ ፊታችን ውጥር አርግቶ ስንታጠብ ፊታችን ፍክትና የሆነ ድምቅ ይላል ፊታችን። ስለዚህ እንደዚህ ተቀቡና እስከ ተኩል ሰዓት እኔ እዚች ጋር ማደት ነበረችኝ። አሁን ያሳየሁባችሁ ቦታ ጋር ትንሽዬ ማደት አለች። እኔ የተቀባሁት በአብዛኛው የቀባሁት ቦታ ማደት ነበረች እና እንደዚህ ማስክ እየሰራሁ ሁሌም የድንች ማስክ እንደዚሁ ደግሞ የበቆሎ በአብዛኛው በቆሎ ማስክ ነው የምጠቀመው። አሁን ማደቱም ጣፍቷል። ትንሽዬ ነው የቀረች፣ እሷ ማጠፋት አለው። ፊቴን እስከማያስተካክል ድረስ ዝም አልልም። ፀጉሬ በደንብ እንዳይራገፍ እንዳይሰባበር እያረኩ ነው። በደንብ እያንከባከብኩ ነው። እንዳትተዉ፣ በርቱ፣ ጠንክሩ፣ ስሩ። ጀባዳ ሪፌንሳ ኬሰኒ መታ akkasuma fuula keessan hin dagatinaan isiniin jedha. Jabaadhaa ammallee wanta isin barbaachisu qabadheen dhufa. Iddoo kana warri isin jalaa cabu gaafa aduu keessa deemtanii akkasitti maaskiidhaan rigaadha warra akkanatti isin jalaa cabu jechuudha. Nyaarri keessan gidduun warri cabu akkasitti asha'aa iddoo saniin maasaajii godhaadha. Akkana rigaa jiru kanatti yoo wanti maaskii gootan hin cabuu iddoo suni. Kanaafuu jabaadhaan isiniin jechuun jaaladhaan na waliin chaalenjii keessan hin dagatinaadha. Jabaadhaa isiniin jechuun jaaladhaa. Kana fakkaata maaskii koo dibadhee daqiiqaa walakkaan ofirra tursise ka'een gaafa dhiqadhu baay'ee bareedaa fi ifaa